بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شرع لعباده في شهر رمضان أنواع العبادات وحثهم على اغتنام الأوقات، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah, ya rin isap kita niyo nag-alok ha waktu ini, insyaallah, murah-murahan kakawa kita niyo kapaindahan ha waktu ini, insyaallah. Dahil hapagbisarahan sing kita niyo tungod paparkala amuyin kiyatagnaan na to na hapanagnaan pa sinduman sin panagnaan sin ini bulan Ramadan lang taamo na in Salatul Tarawih wa ahkamuha. Amuin sambahayang tarawih iban sin hukuman niya, iban na sin kataan halauman sin ini pagtarawih yaon kagunahan na ito ingatun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Balko in kapatid ka sa kalim nading muna pa'y sabsiya makasalam ka ito tanim kataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So alhamdulillah mga palanguan na agama Islam, in kami laong tabi mga insong na mabisarahon diha ini waktu yayaon paliharan sin tarawih iban sin hukuman niya arapon long time mga ini na tahun patahon bibis sa ini katuan Namun bang diwa mga natumtuman in amon last year amon mga Ramadan sin 2015 namikyan natin yan na topic na mula sabi ni kay katuan sa karyari ini paliharan sin tarawih na sumagawa long ta sabihan na inaagama Islam pagbalik-balikan katuan in bang in parkala yan long napagbalik-balikan long namo yan nakama. Sebab na long ta in Ramadan long ta tahun biya ini pag tahun sungo na to na sa Ramadan. Mang kita nagtarawih sin namon long ta tahun 5 bay Ramadan habiya magtarawih ra isab kita. Na in mahunit din di mga palawan na agama Islam mang tari pagbisarahon magbalik ataw kan amoy in pangadjion magbalik in aturan iwan hukuman sin tarawih iwan na si mga kayfiya sin pagsambahayan kaniya iwan na sin bilangan si mga rakaat niya nasabot diha ini na pagkalupahan tapos salda pa kami sanda namang katawan magkahinangtan bukong biyasin Jumat ini katuan na nung ta Jumat na ini tarawih atau sambahayan 5 waktu na adlaw hinangtay pagsambahayan 5 waktu yung sabihan to di ta pagkalupahan inaturan sin pagsambahayan kaniya na hangkan na ini biya lang tabos bus balikan na mo bisarahon intungod sinamin tarawih lang naman hukuman niya iwan aturan pagsambahayan kaniya iwan biyadiin hinang sing kasahabatan in paliharan sing pagsambahayan nila hawak to jaman buhi pa sila amoy in mapatot upihan si singuran sing kita niyo katan sa to lin ko kan katuan Jakaria ina mo na nasa tulong ta makapag sambat intungod sin amun kakahinang na agama Islam na inyan di magkapindah iban di nato manjari pindahon at ini ang kataan si hinang bang siya mabot ha waktu niya amo amura di da siya mahalin amura yung paghinang tungod pa sambahayang lang ta amin tarawih ini biyayta si mga fukaha in hukuman niya sunnah muakkada. Tinya inyaon sa lagbo-lagbo lang tahinang sunnat atau sa halka hinang dengan mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in sambahayang tarawih. Naman jari lang niya ang kansiningianan tarawih pasal sin in mga manusia maghali-hali sila. Ya tarawah. Maghali-hali sila bihan, tiap-tiap maubos inupat rakaat. Sabab
na in sila kiyabiyaksahan nila kita dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay amoy mapatot dahil sa urulon na to singuran na in Rasul mahaba siya magbasa sin Quran at ini mataod din nga mga ini jujo sin Quran biya mga pagbasahon niya. Sabab ito, minsan lang ta haupo in rakaat sumagawa mahabain pagbasa sin Quran. Nabihan yan ini lang ta nakawa ta rin Rasul sallallahu alaihi wasallam na sambil lang niya inamuin hinangon siya jamaah ha masjid labi lang niya marayaw labi abdal sabab na in amin jamaah yaon maghampit hiyampitin katan jamaah lumamod sin hinang yaon at niya aon percentage sin tiap-tiap hambuok pahambuok din ang mga jamaah tanda niya beta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambahayang hang katao iban sin sambahayang jamaah lipaton in pahala niya maka ini kauhantag 5 rakaat kauhantag 5 kauhantag 7 ya at iniwe sa kaulola bang kau nakasambahayang ini ha masjid na kaminsan na katoy kuno ito lipaton makakauhantag 5 amati namin kalagguan niya pasal sinamin halka sin pagjamaa ito amo ito sarta inhinang nila kanu yutiluna sala pagpahawaon nila in sambahayang nila bihan at niya matao din pagbasa nila sin Quran so malukay sila iwan in mga sila to bang sila magbasa sin ayat halam sin Quran pianganal nila in pagbasa nila bihan sarta lang niya yung mga pukaha bang kau magbasa sin Quran labi marayaw dihilan mo waktu haot yad tuwi sa kaulaw latakaran min Allah ta'ala jumawab sinuno mo sina mo ini bisara mo bang ang pangayo mo bihan katantan ito sa kaulaw dihilan waktu in Allah ta'ala amoy makasambag sina mo uno yaon so imaksud din dito tubukon sa tubihan to sa in halga sin tumaknina dito sabab in tumaknina ambok siya rin nga mga hikararaksin sambahayang bang di hikatunay bihan sa mil rukun sin sambahayang naman jari bang sa upamay ito katinggalan niya ito malarakin sambahayang sampai wita sin Rasul laong niya in sangi sukarol amon makatakaw halong sambahayang na pag-uo siya sa mga sahabat may tayad ito makapanakaw halong sin sambahayang nalaong niya impagyanon dito amo hindi niya lang niya pagsampur na unin pagruko niya iwan siyang pagsujud niya namo sa amo in biya sarta magsinapatan mo magsinapatan bihan biya siya namin lang tahod 5 baya on na hinang viral kuan YouTube na kantoy kuno ingkawhaan rakaat pila rayad to kahantag turakat katon sabay sinuwit yan oo 7 minute na sambahyang na kantoy kuno yan nari ko na kaingat ang mga nunay namin bisarayad to sinamin bihatin sapat niya. Natin namin ito bagyan sa Rasulullah sumarol. Na, bihad. Sumarol na sambahyang. Na, amayad to. Sarta, long ta, dahil mga kakunahan pagayad, sin kita, at tungod sinamin pagsambahayang, aon magkalugpas bihan, pag hinangon si mga biyeta, si mga, naginang sin kita, binimo na muna biyeta niya, mataod magkalugpas sinang. Sabab, amon kahalgaan ta, inamoy ini darajat mababa, katinggalan ta, inamin darajat mataas. Magtubihan. Biasa pa malong nesin mga imam. Pag yanong doon ay mamin mga imam masjid. Mag-imam masjid. Na in sila lang niya magsinapatan sila bihan. Ini magsambahayang sila ha bang aon dapat matalos nila yung Quran halom siya hangpu dum supaya makahatam na sila bihan bang ito makahatam na lang niya sin namin Quran ito na inihibin niya na in masjid yaon ha amin mga jamaah na sa
ada kaling kaduhalan nito nabukon datuod bi ang mga aming mapatut doon mag-imam. Naman jari inyad to madto siya lang ni mag-umrah pag-uwas in umrah yaon mustahab hadya kaniya inukuman. Manjariin pag-imam niya masjid yun wajib. Natinggalan niya wajib piyalawin niya inamin mustahab ito. Nabiyan sa yan. So, abok dito magkalukpas inamin wakto si mga aim mabiha. Naon lang niya kaiwanan ding mga aim maraysab na ati ko amin biya kuan-kuan, mahaba tuin masapat buko ni sa masapat lando na makaubos sila biyan maghatam sing Quran alam sing kauhaan doom. Naramik yan biyan to rin hinang nila. Ini bagubos sing kauhaan doom ito ibin nila na isabin ini waktu ka jamaah biha. At ina damit yan bihan to rin namin kamaksuran niya. Mag-umrah sila bihan. Sabab na hatin natali nila malago yung pahala sim pag-umrah. Sa sumagawa mahal ka dito hadto inamuin di nila tinggalan in makmum nila sabab doon haon makaka sila sinamin pahala ini mataas isa bang inamin imam yaon timututog doon sa ta labi-labi na bang amin imam laung ta atin ya yaw doon kaniyan sipat simpag imam katanta na atin ya malaguin makawa dito biya na simpag yanon dito kawantag 5% at kawantag 7% in amuin ini makasin jamaah roon. Pampawang isa-isa niya rasumambahayang na ando kayo tiyo-tiyo da. Na amoy ito namin biya mga ika bisala ko muna at tungod sin ini perkala long ta. Di majato bihan sampai kaya lukis ini halom sing kitab sabab na di isab sila ni maglukis bang wala nila kaya sakupan bihanin kahalan si manusia. Na bihan to. Ang pa di majato sambil pabihaon ini. Na nasabot mo hinong katuan padihalan sinamon mga imam namon daw tadi nila pagtanggoson hinang nila kusmin na sila. At tawakan mga makmumisab amunyaon sila long si mampahayang hatay kod sin imam at makmum sila pagtarawih. Pag-uwas biya agbusti nila pagtaluson mig na sila. Migo. Aon yan long na mig magsambayang 8 rakaat so pamahinang ikawan rakaat pagtarawih ng masjid yaon. Uwas maabot mga 8 rakaat mig na sila mo inapaway. Biya to kawi. Na daw lang ta tawain waloy na upat hadya. Ina mga upat hadya. Na inad to ang pagyanon at tinatinggalan nila Nabi Marayaw. Sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta at tungod sinamuin lang ta. Ini pagtarawih ha. Ang kana bang mo in tarawih ini dilan halqa. Piadera mo Marayaw wa aturan kawayan sin Allah subhanahu wa taala inata malaguin kapaidahan niya. Sabi Nabi na mayta innahu man kama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Allahu Akbar. Mga kita ko. At tinain Nabi na mayta, hisiyusyulong na, amuin, amok ma'mum, laong ta, si mambahayang siya tarawih. Hatay kuran sin imam. At niya, ma'mum siya, may mga siya nagjama'a, so pa, masambahayang, butang ta, mga masjid. Pag-ubos, sampay na hadya lang ta, amuin, migin imam, magdungan na sila mig. At tinabuko naman muna siya mig. Sa duma siya magdura, so pamamang imam mig na, at na maubos na isang bahayang, ampay sab siya mig. Buko na mun way pa na ubos, mig na siya makasambayang 2 rakaat, 4 rakaat, at 8 rakaat mig na siya. Nabang siya di ma, amon lang tamyakad siya, tiyakaran niya maubos sampay imam, imam hatarawih, nagdungan na sila lang taminig katuan, hisulat ka niya, na siya nakapag tahadjud, at tawakan nakapag qiyamul lail sinamon dong ta katihawan sin katihawan sin do nakita to yan to yung kalaguan sin long tam no nga di komutas amo sa to lamig kaya long tanya to pagyanon mo jamaah yung pagyanon ko kaya na mga imam atin niya amin jamaah ayat to ini binin niya in laggo sin pahala si jamaah madto pa amin isa-isa niya long ta hambok da kuman percent na kita ko bihan to mong siya madto na inya to kaluha bang isab sa upama in kaaunan niya to biya mga mag-imam siya but aun din mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini maguno siya magad siya rito ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magsambayang nga panagnaan na in siya naasahin siya ray sab hambok lokal mag-imam dito na atin amig siya pag-ubos siya makadha Rasul karena mag-imam siya dito pasalsinin siya mag-imam dito hambok lokal na inya to atin katuan uzur uzur menjadi na paghamin wayron uzur sadya
Nabi mo si Liop pas inamuin Subhanallah. ta mataas percent dahil amin Correct, oh. mababa percent. Ati na bang ikaw na si masjid yan hinang nilagawhan rakaat natakali na sa mo. Amo na. Mayroon na lang tabi mga Bien. ujor dakula amuin lang tapag us-usan mo. Yan to ka kita rusun ta sabda. Yan to beda ko sinasambahayan sin kita katyabaan sin do. Oh, amo na. So man ari katuan mari kita pa long ta Mm. pagkain topic ta tungod pa sa Salatut Tarawih. Muna nasabot po rakain na inamon mga hukuman. Munin hukuman sina magsambahayang tarawih. Na ini itifakin mga ulama lang taol do ang kaiwanan imyan na bukom bihayad to sa na kaiwanan sa blong na atin ya in hukuman sunna muakkada. Amo yan to imbita si mga jumhur ulama at baliadan sinamuin hukuman sin pagsambahayang tarawih. Na mga palangon ha kami sa sunna muakkada long tay sunna na bahagi magdoba katuan na sunna muakkada iwan sunna kayro muakkada. Uno tayong pagtagon muakkada, uno pagtagon kayro muakkada. Amo hindi nga mamani tiyo pahamon to na marayaw. Supaya kay nga tantang biadin darajat. Long ta ibutang tayong tarawih sunna. Sunna uno siya muakkada to kayro muakkada. Law si mga jumhur inyan sunna muakkada. Na uni pagtagon sunna muakkada. Law si mga ulama ul fiqh katuan ini sunna muakkada na وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا مرة أو مرتين. إن سنة مؤكدة أمنا إن hihinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam practice niya yan. Tiututuan niya. Di niya ini pagtinggalan. Bang niya kitinggalan mga makamisanda ato ang nakarwara. Atin niya danundaran baga to ni hinang niya. Although kung wajib inukuman sa sunumag kada, amo japya pa niya sin Nabi. Sa tapya practice niya to jajagahan niya. Asa lugay kagausan niya ng tinangon niya to. Di niya pagtinggalan malengkan makamisan makarwara. Amo riyad to in paghinangon niya. Na ara po ni pagtawon sunna gayru muakkada, atin niya wahya ma fa'alaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ahyanan wa tarakaha ahyanan. Biyan to kaki. Atin niya in gayru muakkada ini pag hinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam sumago ang waktu pagtinggalan niya ang waktu atin niya pag hinangon niya amo yan atin niya bukom matutog gato ni hinang bukom sin muakkay amon muakkada ngay muakkada amon pagtagon ihinang to si Rasul sallallahu ako hindi niya pagtinggalan mga katinggalan at ko pa sa mga makaminsan na makarwa bahaon mga lang tabi mga parsawan hangkan niya katinggalan amo yan to in na amo yan din hukuman sin sambayang tarawih mga palangon ng Islam angkan na ayaw tabi mga kaangganon, long tabi mga lumang tarawih rawayan. Ayaw, inyan, malanggo yan. Napangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabsun nahihinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, manjari, masabot magbalik. Besin sabot ikatuan kayo na may tasang yan ang tarawih. May tasang yan ang tarawih. Lamayin tarawih, hiya salatu allati tusalli jama'atan fi layali Ramadan. In tarawih lang na siya na insambahayang, amo insambahayang mo siya jama'ah. Sabot mo katuan kain mong jamaah. Sambayang sa jamaah, karena na hinang si Nabi. Iwan na hinang si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu jaman niya. Ito ka. Fi layali Ramadan ha mga ruman sin Ramadan. Beto kari. So uni pagtakon tarawih. Law na wat tarawih jam'u tarwiha. In tarawih lang na jama' siya sin tarwiha. Uni pagtakon tarwiha. Sumyat bidhalik li'annahum kanu awwala majtama'u alayha yastarihuna bayna kulli taslimatain. Karena nyanan law na ini hati niya, nyanan siya pagtakon tarawih. Karena bunatul mga sila hajaman na kaunan nila, panagnan ini amun na hambuok sila kata nagsambahayang kaniya. Yastarihuna bayna kulli taslimatain. Sartain sila maghali-hali siya tiap-tiap dua long ta salam. Puasin dua salam. Puasin dua salam. Hati niya upat rakaat. Pag uwasin upat rakaat na sila maghali-hali. Ini ni jaman nakauna mga kasahabatan, iban lang ta mga tabin katuan. Amoy mga sila nakauna katuha pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap dua salam, at sa matikatuan noon, upat rakaat, sa pama dua rakaat makasambayang sila, ustimindog, dua rakaat na isab, pagsalam ni karoyad to, long ta, upat rakaat, umalihari na isab sila. Umalihari ito. Amoy na pagtagon, tarawih, maghali-hali sila. Na kamamuhan, aon din kanila pag hinangon nila, haot sinupat dua rakat katuan na maghil sila biya mga dong tatazkira, maghil mau'idah biyan, nati magpatumtum ang mga jama'a, nasihat, naniyot rin doon, paliharan sing kakusok sing pag-iman. Biyasin pag hinangon sa singkitan urihay ni, katuan, on waktu lang ta mga kamasjiran, nahinang ito si mga kaiwanan lang na uputusupat rakaat,
biasa ini hinang Sain, Tuan Abdullah ini. mga hularan long taha mga experience kami kita na mo kasakipan na mo amin inamin puasin upat karakaat to at dua salam amin hali-hali nila wala da naghali-hali sababin sila nang hindua arah mura kumanin pagdoa bukun jamaah Bukun jamaah. at kaniya Kanya-kanya. magdoa wihan Zimikir sila atau rumah sila. Bihan to to. kami. Amat yung paghinangon nila. Dito ha wala ra Wala Arab, bihan. Sana day daw yung bagman ito makahali niya to depende lang sin bahasa ha imam. Bang imam ito biya kuanda siya bihan. Conditions O yan. kondisyon na siya bihan mga ray day daw yan makahali makalingkod mga biya amin dyan sa istiraha diyaon. Correct. Oo, makahali ray day bang manati ko biya mga hunat-hunat ni baran niya bihan marayaw. Biyan maka ini lingkod-lingkod na pag-uwas ito timindog na magtuloy. Bihat din namin biya mga kaya sa ako pansin kami. So hangkan nakaton nga ng tatarawin at tinamaghali-hali sila. Tiap-tiap upat rakaat na humali ang karaybiyayan. At in Rasul, bang amin isa-isa niya nabihat to. Sabab namin riwayat sinai sa bihan. Tungod siya namin sambahayang sin Rasul. Wala in Rasul nakasambahayang nakaliuring hang putagi sa rakaat. Subhanallah. Amen. Away siya nakaliuring hang putagi sa rakaat. Na tungod siya namin mga mapuas na rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya tagnaan sin Umar namin kauhan rakaat jamaah. Kaya tagnaan sin Umar. Rin dito na ito dimakan sambil nainang namansab sin Imam Shafi'i iban sin Ahmad nagkakadin dua ini. Ahmad ibn Hanbal iban sin ini Shafi'i kauhan rakaat in tarawih. In mansab sin Imam Malik katlo ang tag-unong rakaat. Macam si Imam Malik. Sin Imam Malik. Na ada pun tungod pa amoy in taod sin rakaat ini wayroon ini timarrang ha kitab fikhi iban na si mga pukaha amoy ini nanantuhi si taod wayroon at iniya in kuan sa jarun haon long niya in magpataod sin rakaat magtubihan dahil ha amin pagbahagi sin pagbasa sinamin ini uno yaon sinamin Quran batin sila na ang kajuds yan ang kajuds na bukom biya sin long tamin kabalikan ko yung biya hinang si mga aim makaibanan mga kaimaman ha masjid amin tutunggo din doon haon na yung maksud nila long niya biya sa kaulawla in amuin mahal ka kanila bihan in amin pagkhatam sin Quran bang makakatam na sing Quran, biya sa kaulawla, manjari na humali-hali. Correct. Then dito, so apito na lumag na sila hinang duwaing. Piwin nila na inamuin hinang ito ha mga ini jamaan nila bihan. Naisisyo na sa bimbiya mga makasambot bihan sila mong pag-imam ito. Na ada pun sila to dito yung kiyawajiban mag-imam. So ay nila talusunin hinang nila. Sampay maubusin bulan Ramadan. Bihat to in amura kumana mga hula Arab yan, pang mga masjid na kula, ay kamaumuhan niya yan, 5 imam. 5 namin imam. Biya sin masjid sin Nabawiyaon, 5 imam. Ha masjid masjid Makkah, damikyan 5 imam. Aun ran imam nila. Bihan. Magsublian sila, hakatan sinamin waktu, mag-imam. Magsubli-subli sila. Aun ahatin nga naka-assign ito. Namin pag-imam bihan sin. Sa atin mga silang katong tutog baron mas. Tutog sila. Kwantod sila yaon na imamor ratib sila yaon. Kaya kadjihan tod sin parinta. Kung lang taan mo in atin yaon kabibisiyan hagwa at nangawian pagwa. Doon tod sila timutog. Amo na to dito yung tungguan nila roon ha. Na masjid. Correct. Amo yung tuwin kuan. Na amo na sa katuan padiharan sinlong tamon bilangan sin rakaat diha tarawih ini so na mataod yan long tawi nagbos sa aon ba kato biya nagbos nag contradict tingkab na nga sing kaywanan pakaiwanan biya sa pama amon biyak sa maghihinang kanihang butagi sa rakaat na online kanila misara mga maghihinang sa gawan tag rakaat atau gawan rakaat law na may ta sila nihimin ng simbiya ini sin inahinan sin nabi haway tahi Aisha biya daha ini katinain ka naway tahi Aisha ang butagi sa rakaat ang tag rakaat ang inahinang naman jari aon kaiwanan ini ni lang ta pag kuan ba ini
baha apagpaham sinamon dong ta baita si mga ulama iban si mga dong ta mun aturan sinamon tarawih awan jamaa amon dong ta kabiyaksan nila putag isa rakaat pugos na sumambahyang biyan ipagbak nila yung mga kaibang masjid magginanggawa ang rakaat kung handa rakaat pero bos blame mo magkulit biyan kamo yan lang na iminang sa kamusing kabidaan ito ang bukid to rin ng mga kaawam si man amo na sa to ka to kana man katindi malilay ta rin dihay sabab muna in biyan na sinarita kain in tungod pa amin adadur rakaat taud sin rakaat wala tiutat sin sarain taud wala tiutat sin sarain taud biya matintanda niya sampai miabot inamon pamarinta sin Usmani ini katalingkal lang tilingkal sinamin lang ta daula Islamia miabot sambil ini kapatan kapatan labi rakaat doon ha Makkah doon ha Makkah inamin ini taud sin ini rakaat sin tarawih at ini nakaliurin hamoy ini biyeta si mga madhab at walang takyaweksan si mga madhab amin nasabot bihan sabab na miabot sambil bihat din taod niya aun kapatan tag isa sambil kapatan tag tu bihan amoy at yun ha mga ini jimato sa sumagawa amoy nakapamarintaman inamin suod ali suod na biyutang nila na hadya amin sibo nakatantan kauhan rakaat bihan namot to atin bialik nila madto pa amin hinangsin ini Umar bin Khattab na amoy ni katwa nila mun lang tapagkuan napawas magblame sabi na mo si masambayan ko ang rakaat hamahimin ang putag isa rakaat law na yung kamoy sabihan lang na mimutas pa ka mga ijma ijma lang si mga ulama paliharan sinini iwan na hinang si Umar bin Khattab radiyallahu anhu mga ini so maon betagbus maon na namun pagda sampay betagbus magulak na at tungod si mga jamaa mo kanya pa kaniya pa sa sinamon lang ta aon kay makaputben aon kay makapweni sin minsan ini ila pagdiskussan in pagkala ito siwo-siwo ta sila siwo nag-aamo sa on dahil siwo-siwo amo yan to kay mahal ka hakuan mahal ka pag sambayang tarawih amin taod sin pagbasa sin Quran yan to bihan atin ni marain ini dua ibadat doon halaw niya yan amon qira'a qiraatul Quran iwan sin salah sambahayang iwan sin namun pag basa sin Quran sa babing Quran basahon mo na biyabay tayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap huruf aun pahala niya po mantubihan nabang mataw di mabasa mo halaw pa sinuno yaon yato iwan hika to niya long ta in perkala sin pagsambahayang subay amoy in tao mag inihalong pangannal siya simbiyawas niya in kuan bihan biya na sin agi ko kain na yato amin bang aun dapat biya sa kaula-ula tiya takaran mo in Allah Ta'ala makasambag sina mo ini pangayo mo biya sinimiyang kalong mo iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim na aun ni sabihan bihan magbasa mag-imam na langkuso ni sa kataan. Mayroon na misan ni ayat bihan. Di namin magkundong yun. Tigahanon magtuwi kataan kaminsan. Na inyad to kataan, nariyad to aun waktu malarakin sa bahayang tabihan. So bang mayroon tumani na na sinakita kain na malawa ito. Naman jari ha ikabalik ta pa amin biya. Kuan mabaya ko sa buton in amin beta mo kain na tungod sin amin perbidaan sin sunna muakkada iwan sin amin ghairu muakkada amin long niya pagtinggal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaluwahain na hinang sa pabiyento kaya tinggalan niya ini pagtarawi amin tiud niya tinggalan wala siya gimuwa bihan dahil hadis sa mga ini beta sin Aisha radiyallahu ta'ala ana long niya salla an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailah. Artinya si mambayangin Rasul ang buok doon sin sambayang tarawih wa shalla bi salatihi nasun. Naman jari miya ka di mga ini doon hadir ha waktu itu nakakita Rasul nampay sila to di sila magpalabi bang kita nila ini hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam makad sila magtuloy. Iban makuyad sila makakadaha ulihan si Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pag-ibadat. Salla bi salatihi nasun thumma salla min al-qabila. Manjari paghika ini dum sumuno
Simambayang na sabing Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kathuran nas. So magtatao di mano siya sabab na inamin niya to makuyag sila bihan sinkuan. Saltain sila us magsambayang sindumiaon bukon in sila min biya sinakal sing kita biya magkuan bihan magbantog sinamin na hinang niya. Nalaw niya nakahinangin Rasul biya ini. Salot kawi namihakad kami law niya. Biya. Atin niya, hambok ito biya pag-ibog-ibogin kanila. Buko namin biya, kabantukan biyan. Nalugay na kamulong niya, way kamu nakakuan, biya ini to. Nabiya. Naingat to kanila, biya sila amin makuyag biyan, sila amin nakahinang sila. Nasabi ito si maplagin suy-suy. Napag-abot sindom hikarwa biyan, katuran nas. Timaw di mano siya. Na doon na yun, tumajtamao minal laylati salisa. Pag hikato sindum, awir rabi along niya, atawa hikaupat, at inain riwaya doon na ini, lang niya nakatura, aw ni siya riwaya, lang niya nakaupat. Na lang niya, liangkos na doon na ini, al-layla, awir rabi, at salisa, awir rabi, hikato, atawa hikaupat. Na nagtatakad, na matawad naman siya, sabab magtatao din suy-suybihan, pag-adlaw. Na pag-awot sindum ito, palam yakhruj ilayhim wala in rasul gimu maun kanila na dun haon palam ma asbah qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum. Kita ko lang hinang wayroon malakapa gangka ko amin tungod pa amin madto kaniyo sa tiud ko wala niyadto. So amo na to hati ko bahain namin lang niya hambok din nga magkatinggalan niya. Basta sino lang siya mo. Yan namin baka ang mo makarwa atau makaminsan biya. Wala na siya gimo sin waktu to na kita ko lang nin hinang kwan niyo. Kijajakahan. Sabab na mo na imbay sin Rasul nagdalag pa kiban sin masjid. Ben tanda ni habihayaon halaw na sin masjid nakabutang. Na bihat to. Na law niya wayroon nakapagangka ko amuin ini humarap mon kaniyo gumawa mon kaniyo sa sumagawa tiud ko lagi mo in kabugaan ko mapardo kaniyo in bulan Ramadan. Amot ini kaya kuanan sin Rasul sabab hikabugat ito umat niya bang siya mahinang pardo. Oo. Napadayaran siya ito katuan pagka iyan tulong tabi mga tarifan sa sunnah muakkada. Arapon hati ko in salatut tarawih katuan hajaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam wala niya ketinggalan. Wala niya ketinggalan. In iyan to hati na tarifan hadya si mga tihilan meaning si mga fukaha ito sa sunnah muakkada hati na. Bukod hadya salatut tarawih in sunnah muakkada. Aon kay bulan sambahayang atau kan un na perkara sunnat amo na kalaman sunnah muakkada ini ang waktu pagtinggalan si Nabi. Arapun bahain tarawih katon wala niya ketinggalan pasan na inyan wala niya tuhinang dito ada kada apa hinang niya biar pagkabi pag ano dito hajamaah amo yan to hajamaah yan to na manjari sambat mo katon in Rasul sallallahu alaihi wasallam isa mamaya pagkabukatan in ummat niya sebab na atin niya arakala bang ito hinangon niya kawa-kawa madto siya sa magtatawad di mano siya katwa. Narakala atin na mahinang ito pardo kanila ipangatod si mga sila mga kasahabatan daw na nafardo yung pagsambahan tarawih. So di mabiyain na biyamon mo gat in kakahinang hamanga ummat niya. Kita ko biya si mga lang ta pagsiwak ini katwa na ipagsiwak din hamang kasuban si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa sampai pag interest niya ni hinangan ito yung pagsiwak ini sunnat ini inukuman ini sunnah muakkada. Sa lang si Nabi laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in aw inda kulli masjidin aw salatin amuyad to bang hadya lang si Nabi di ikabugat ha ummat ko tanto tuod daapon ko tuod sila magsiwak kawa sila magayil at kawa sila sumambahayan sa day para lang si Nabi kabugat kanyo bang mahinang wajib atau fardo nakasigpitan sa mga mo pagkuan so ikaw magsiwak na magsambayan. So manunjoki in Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaya sa magparaan ang mga umat niya. Mabiyad to kaabi. Sa bang mo katilusahan, manghadya to lang si Nabi bukon hadya kabukat kaniyo na. At kali hirak ko to dado kaniyo. Ang pana amo to janin hinang amon dito kasuban to si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda niya amoin hawak to sin mugto da ko manin napas niya. Amoy nakasudi Abdurrahman tay mango di Aisha ini pari nagtubihan sinamin biya lang tanagdarana na paspain Rasul sallallahu alaihi wasallam naman jari
pagkatod niya kan Abdurrahman Bihan, biya maukok na kumanin atod niya pa amin. Sabkita ni mismo. Amin kuan nito. Habol sa kuan, Abdurrahman. Napag-uus pag-at iyan niya, isa lang niya, mabaya ko, ya Rasulullah. Natimanguin Rasul. Namunin ka, sukat niya ha, tayo manghud niya in kuan Bihan. Pag-uus lang sinaisa, nahati niya in kuan ito, wala pa nao sa Abdurrahman. Way pa. Nakiwan ko na lang niya at inapiyalunok ko na inamin duhul ito bihan kiwan niya. Pagsilagsiyon niyang kapag yan. Way, kiwan niya. Ipon niya. Cute niya ba ito, piyalunok bihan. Usang pa niya diyo halah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman ito sambil amon ini piyabot na inamin kamatay si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta amin biya nagpukuyag ay sa misang biyating kasusahan niya. Amin lang niya, naglamo kay inlaway niya, ibang laway sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahin na po sa Nabi sallallahu alaihi sin Rasul Subhanallah. sallallahu alaihi wasallam. Nabi ito katuwa. Natin manunjuk in parkalayan, natin niya ihinang po si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi asin tarawih ni mga panahon na akong Islam. Dahil pa naman in Nabi, atin niya, mabuka siya. Amumukat kato niyo. Sampay na kaya niya, atin niya, inni khasyitu, antuklada alaikum. Atin na mabuka ako, adakala, mahukum pardoon kanina. Atin niya, biya nakarabos, aturon niyo, biya pardo imukum. Ang sabihan to na, ikaw ugat ka niyo, yung mga parkala ini. Sa misang babiyad, atin niya, minsan wala siya na hukum fardo, ando, mga panahon na kami Islam, sa laggo karayawan, din Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi na mayta, man kama Ramadan, imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man kama Ramadan, iman wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Isiyo silong si Nabi sallallahu alaihi wasallam isin nakatug ay nakatindog sindom hati ni magtarawih atau magqiyamul layl simulan Ramadan karena sin pag-iman niya po Allah Ta'ala iban huwat siya sintong basta yung hadarat sin Allah Ta'ala hinang niya yaon gufira lahu ma taqaddama min dhanbi maampun kaniya in uno-uno na nakauna rin mga pardusahan niya subhanallah. Na ibanin qiyamul layl lang ta ini tu kuan siya pardo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pardo kaniya in qiyamul layl. Na sabed tu in siya sambil naguno siya na nagdaak in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya sa pantun siya nagdaak na biya pagpaibog ba yung kaniya. Biyan salong ngayon on hadis niya hambuk beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allaha farada alaikum siyamu Ramadan wasanantu lakum qiyamah. At inasyunat niya inamun pagtindog sindumi ito katantad. Sabab muna in siya na asal pardo kaniya in kuan in tahajjud bihan. Na amoy ito nag-uno siya. Siyunat kulong niya kaniyo inamuin tindugan niyo inamin ibadat sindumi ito. E pag yanong dito manang qiyamul layl. Qiyamul layl ini pag ano naman yung tahajjud. Sabab na magbangon ka uwihan dahil hakatukan mo. Amo na yung sulusul akhir. Sa bang haraman ng ato sa tarawih, lamot sa qiyamul layl. Sa kataan siya sambahayang ito. Sambahayang dumid ito. Akan siya kataan. Naamo ito. So, yung mga ini, mga kataw-tay mga oran, in tungod pa parkala, kawalikan na mo, pagpatumtum kataan, di man jarihi pag saggain namin tungod ka amin rakaat singkuan sabab ini wayroon timarrang din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam na may ta siya sin taod sin rakaat. Ang kanna in nagkahinang to sin mga sila nakauna wayro sila to nagsagga yung mga way kawakan mo nagsagga lawi-lawi na mga madhabihan law nga nagsaggain ini madhab sin Malik, madhab sin Shafi'i. In pag yan nagsagda yan, saukat na wala nagkakadha ini pagpatarang sin arama. Aun ito, biya, kuan bihan. Amuin, ini, pagtagna sin bisara bihan, nagsulang iban sin pagtagna sin bisara sinambok. Ngalaw na nagsulang na bihan. Aun sa ito hambok kami, ini, pagpatarang nila sinamin pagbutang sin lima biha. Pagbutang sin lima. Na in pagbutang sin lima long niya sin explanation sinambok in king mo yaon iban sin bakul lima mo yaon pakugdanon mo riha buko ini sinamun laway ini bihan na kita kawain butang ni na pagubos long isab sin amin kwan sin ni Shafi'i
Atay-atay. Adeng ha ini explanation sin Ali Ibn Abi Talib. Inamin atay-atay sin lima mo yan. Uniman sin atay-atay sin lima mo yan. Kapag bakwan mo. Na kanti ko bukon ba in pagbangupay pagkuan ng bihan kumugdan nin bakul lima mo riha ko in king mo riha. Nagagad ka to. Nagagad. Apag explain sa dia. Explain siya. Sa ingguan niya si Buda ka mo. Wiro nagsagda. Nakita ko in. Iba ni sila katuan mo sila magkuan tinawag dali sibo-sibo. Hindi sila magbisara pa mayroon dalil nila. Napagos lang niya amara ko man pagbutang bihan in babae hataasin pusod. In usog kababa sin pusod. Bihan. Ingkay ba na? Nausin, intungod sin pagbutang niya, tuwayron day sabit to mga ini biyeta sin rasul subay long nyari ataw ang biyan. Di ining katanaman mo yan to. Basta alas na. Oo. Di rahay ini. Kay ba na, di hataas. Ngayon ako tag na bihan yung pagbutang ko. Di magkumanintiyan ko sin dito, pabitang ko na rin. Kay bang magtarawi mahulog po ba bang lumukay bihan. Bang malukay yung pagbasa na. Gam-gami sa diha tas-tas yun, sumagnatatian. Di mahulog. Nabiyan to. So, may ito katuan na, tungkol sinarakaat, mga palangon na kama Islam, tungkol na rakaat sin Tarawi, na ini, mayroon lang nagbutang tahdir. Mayroon, In syara sinakama. Demikian, mayroon lang mahukot baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na may tasyabat daw niya, suway biya hajah na yung taon sin rakaat sa bahayang ng Tarawi. Katuan, mayroon. O tulong ta, awan na kaya baita sin Aisha radhiyallahu anha, inibasaw na may dalil mga palangon na kama Islam, supaya sablong tabi at mga nakuha niya nagbis Tarawi, bisan dalil. Katuan. So, may ta, ikay mo na imyan lang na hangputag isa ito, hangputag to. Amoyan to katuan na. Sabab sin, in kaya baita hiya Aisha radhiyallahu anha, laong niya radhiyallahu anha kama bayanat dhalika ummul mu'minin Aisha hina su'ilat an kayfiyat as-salati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faqalat ma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin thumma yusalli salasan muttafaqun alayh. Na amoyan to ibayta sin Aisha radhiyallahu anha hawakto siya na asubo sin kasahabatan hapaliharan sin sambahayang kayfiyah. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biadiin abuk musuga katon nakasugon to kanina. Bang biadiin in kayfiyah aturan hantang sin pagsambahyang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarawih habulan Ramadan. Nalaw sin Aisha radhiyallahu anha wayron lang na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpalawi atau nagpaliw kapag sambahyang niya tarawih Ramadan iban long ta qiyamul lail harugaing bulan doon hangputang isa rakaat natin hangputang isa rakaat da sampayantan niya long na yusalli arba'an sumambayang sila na 4 rakaat fala tas'al an husnihin wa tulihin ayon ako mga sumulong nang ibadi hantang pagparayaw sin Nabi sin pagsambahyang niya iban sin hawa sin mababasahon niya sambahyang thumma yusalli arba'an ubos sumamayhaw siya 4 demikian ayano kalong ng mga subo sin hantang atawa dayaw sin hinang sin Nabi tungkol pagsambahyang tarawih iban sin haba niya uslong na sumambayang siya to narihay nilaw sin mga ulama nasabot 4 8 pag was ang pasemento atin na into ya tulo na mo ng witer atin na 4 iban sin 4 8 plus sin 2 hamputang isa rakaat katan langod na in witer mga palangon na ng Islam. So rihay ni bukod rihay ni wat hantang beta sin sinai salong na 4 rakaat. Bat 4 law ta continue ni sambayang 4 rakaat ang pasisumbalang kaminsanda. Bukod nito katon ha. Sabi in rasul na may ta atinya 2 atinya 2 rakaat sumalam in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dihay ni law na wala yadullu ala wujubi hadzal adad. Di manunjuk ilaw na bat wajib suway biya hadjahayan in taod hat in isin bilangan si rakaat hapag sambayang niyo hatarawih. Sa kuala ito in Nabi imyan tubtub di hadjahayan. Katuan amo yato. So rihay ni mga ulama atin niya
long ta aun imyan long na makajari magpalawi ka rin ngayon. Sa bola in nabi nagtahdid bat suway hadjang putang isa tong putang turakaat. Inyan long na kayfi hajabeta hi Aisha radhiyallahu anha na kasubukan niya mabilin hantang sin pagsambahyang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahamok hadis mga palangko na agama Islam mamukitaon atin in Rasul sallallahu alaihi wasallam na subo siya bang biadi inin pagsambayang hati niya salatul lail amuin qiyamul lail ini sambayang sindum. Law sin Nabi masna hati niya dua law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala siya nagyan na hangpotag isa atau kauhaan wala siya nagbeta sa na dua aja dua law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pasamen fa idza khashiya ahadukum subha salla wahidatan tutaru lahu ma qad salla. Ang paymen Nabi sallallahu alaihi wasallam tinya dua sembahyang niyo nabangkaw ya long namuka atau mahanggaw kawaraka pag kita maabutan ko sa sembahyang subo na nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagwitir na kaw hambuok amo yan atinya hipaguno siya ipagtambol sin sembahyang sindom yan amo yan to kaki pangpilain na sambahayang niya rin mga qiyamul lail pag kita niya berang bos muray inin sambahayang subo na lang na o sinabi salla wahida so sambahayang na siya ang buok rakaat natin niya bilang witir to sinamuin sambahayang niya qiyamul lail at sa kaulaw na ipagsambahayang sindom bukon itungon mo yung taod na sinasambahayangon mo sa insigurohon mo bang kautimindog na dorang karakaat at niya bukon lang pilanin na sambahayang kwad to bukon naman tintumtumon mo dilistar si malaikat katuan sa intumtumon mo bang kau sumambahayang na doang karakaat ubos sumalam na sumalam ka pag-ubos na humanap na isang tulong mabaya sa kaino yan dati sa kaulo lawirong limit niya bang limit amo yan to bang hakarausan mo bangaon dapat besi pagyanon sin Rasul bang in kabukaan mo abutan na kausambayang subo nasambayang na kong karakaat ipagbuiter ka niya nabihad naramik yan katuan nasabot mo ka inapaliharan sinamon haunin afdal sambayang tarawih haun afdal sambayangon masjid atawakan hawai narindi ramik yan aunday sablang tabi mga bisa na si mga ulama tungkol ini at wala sila lang ta muna nahabuok no sinabuk marawin ha masjid no sinabuk marawin hawai inabuk kaptangan ng al-qiyamu ma'an nasi afdal inamun natin niya magsambahayang katarawih amun bar jamaa nag-aagaliba si mga long ta jamaa kamatauran inya tulong na afdal wa hadha madhhab jumhur inyan atinya madhhab jumhur ini ni masjid ka to masjid sabay talong na difi di Umar radhiyallahu anhu nahilang niya sin Umar radhiyallahu anhu amun piyon niya masjid in mga jamaa long na habokon ta pagka kita ni mga jamaa katon hajaman niya magsambayang nga masjid nagtutumpok-tumpok. Aw nang buk sa pamanagiimam mga upat inamon lang tamakon ni Memakad di sa batay ayan sipak aw ni sa magi-imam aw ni sa Memakad yan sipak. So biya wala kita naman inuman so long na mas paningkat bare lo na punon tay ni. Amon na pun niya na amon imamin wahid. At inahamok imam sampai pepagdid niya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu long ta amon na hambuok niya. So lihay niya sa mga kaibanan afdal lang ng masjid kal na hina Umar ibn Khattab. Amin paghabuk niya katan dito. Daw singkay man ang gatuan daw na al-qiyamu fil buyut afdal. In sambahayangon siya hawai afdal ay sab. Sabmayta na awan bayta sa Nabi sallallahu alaihi wasallam daw na afdalu salatil mar'i fi baytihi illa al-maktuba. In labi afdal daw na sambahayang sinambuk usog hapaliharan lang ta sambahayang bang usog labi lang na abdal isang bahayang niya hawai illa al-maktuba maningkan bang pardo hatin labi marayaw sarta suitod ha masjid atin ya wayrong labat nagsulang sabab na bang in ikaw sumabi ko sumambayang isa-isa mo hawai sabab sunnat da isab na labi abdal kay mo yan to ha kuan mo sa sumagawa bang kau madto pa masjid karena mabe kau dumawhat sinamin jamaa mas labi abdal na masjid so ibutang ta in abdal ha masjid mo na nakausugan in abdal ha bahay mo na kababaihan sa sumagawa man jare siya binusugbihan man siya matanam ha bahay niya sa sumagawa mandi siya makakasim pahala sin jamaa mo yato wala dato mga nag Waya. Sana
matarlang insara wala kaya wajiban ng babae jamaah masjid. Masjid. Sa sumagawa lang sin Rasul bang sila lang niya madto Ayun sila lang. Ayun yung sila lang. Kaya mana naman dyan sa mga Mandali sila babae madto pa masjid. Biyato. At tawakan ka sa pahinangon tabi at mga Hawaii, magtalawig kita Hawaii, basin ahlita, iban daw kasi mga kakampungan tulong ng bahay na mo. Ito, well, Naman dyan rin. Mandali. Pasal naman na in Rasul, aun waktu magdihil sa siya kuan, amin mag-iimam ang mga kababaihan. Oo. Aunday sa. Aunday sa pag-assign nun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na sa batin hinang himan rakat. Pati niya, aun i-assign niya, mag-lead ng mga kababaihan sa ito. So, alhamdulillah, mga palangwan na kama Islam, birang bus, waktu nakatuan na, kami dakuman, ito na inlong tabi mga lilayan, maniyo-tiyo tungkol sila mga tarawih, kaya wala mo rin ang mga kaptangan sila mga lang talabi maingat ng kamo tungkol pagkakama. Yung kami ini nagdakal na kita katuan ang mga kaptangan nila, so na kami ini, lang tali kami, di kami makawa sinamuning hakamo, so na bukod kita Yari lang kapatot sin Allah Ta'ala magdilay si Barkala amo indong ta. Di ta matungkad gatuan. Lililay nila. Lililay nila na. Kita nag-urul hadja. Nag-urul hadja kita sinilayan sila ulama. Murahan lang ta ya tunay miabutin waktu di na kami palugay sebab ya ini naglibahod na in muadzin na ini. Na itukbal na muna ka na Ustad Abdullah dito yato. Palito padal siya dito maskura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kaya ang katuan na, ini Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala kasi nakabot para matangkap. Asyhadu an la ilaha illallah. Last naman ito. Last na yan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sobat ni Aisyah ini yang buta di sana. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nakapila Nabi dan. Hayya 'ala shalah. Sahabat narat yang Rasulullah SAW. Hayya 'ala shalah. Demikian kaji Nabi Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.